Mina ngilami Nyoni, ngiyi-child protector, ngikhangele abantwana at ward level. Eh, kuzwisa ubuhlungu ukuthi ngesikhathi sithi thina abantwana kufanele sibakhangelele ukuthi babe sesikolo, sibe sesibona amatitsha engekho. On the other hand, futhi kusizwisa ubuhlungu ukuthi ama-teacher are not getting anything. They're getting nothing, totally nothing, less than i-poverty bottom line. So we are saying i-government kayiphi ama-teachers imali. In return, ama-teachers kabuyele ezikolo ayefundisa abantwana. Ngoba thina as child protectors, we are working for the best interest of every child. Siyafisa ukuthi abantwana bebe sesikolo, but quite unfortunate, umumo wangikhona awusivumeli ngoba ama-teacher awazenzisi lawo, ayaswela imali. Please, ngawo uhulumende uyazama something ukuthi akushine ama-teachers, ukuze ama-teachers engayenzi phela ama-private lessons wona la athatha izimali eziningi. So wena njengabantwana base-school fees njengaba-child protection benzani abantwana bancedisa njani? Abantwana besibancedisa ngohlelo lukahulumende ole-BEAM, but ngenxa yokuthi izikolo kazilamali from since i-COVID yabakhona, so izikolo eziningi were not accepting i-BEAM program, bafuna i-hard cash ukwenzela ukuthi bakhangelana lezinhlupho ezibhekane lesikolo, since izikolo vele bezingatholi imali of late. So lelo hlelo futhi at the same time belungakabi ledona ukuthi ifake imali kulo. Uhulumende bekufanele sibili athathe inyathela, ngoba nxa engathathanga inyathela, last time sibone i-exodus of teachers bephuma elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yamatitsha. Sabona amanensi bephuma labo, sabona abantu abaningi bephuma. As a result, nxa uhulumende engathathanga inyathelo, kutsho ukuthi khona lokho ma-private lessons kuzaba yinto eya day to day. Abantu lanxa kubasikhama kuzabafosa ngoba abantu bafuna ukuthi abantwana babo baye esikolo. Thina-ke njengama-child protectors, sikhangelele ukuthi let's work for the best interest of every child. Umntwana wonke abe sesikolo, regardless ukuthi umntwana akalamali. Ama-teachers siyawazwela, yes, but let them accommodate labantwana abavela kulo income bracket, ngoba laba abangela mali phela kuthi ukuthi abasoze befunde. Yabona, sihlala emalokitshini, akula msebenzi, akulani. I-forex yokuthi sifundise abantwana izabavela ngaphi. We are fighting for the children. We are children's activists. Isivoice yabo ukuthi sibalele. We are calling upon the teachers, please, we know your plight, we know your problems, but please accommodate abantwana bethu. Siyafisa ukuthi abantwana bafunde. Imagine the whole year bengafundanga last year, and this time they are only going for 2 days. Please, siyakwazi, siyalisupporta in everything, support our children, than it is a war.